Današnje manifestacije 22. susret iz Ruža dolazi Leonard helikopter AV-139. Ovaj veliki helikopter Ministarstva unutarnjih poslova je trenutno u sigurnosti i letenje, a ovaj supermoderni helikopter osim za nadzor granica i ostalih potreba zaštite prostora Republike Hrvatske služi i za suverenu dostavu pripadnika specijalne policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Sa punom opremom ovaj helikopter može primiti 15 osoba, to su stvarno zahtjevni koje ovaj helikopter može ispuniti. Robert Križanić je kapetan 20 godina letećeg iskustva i preko 3000 sati naleta. Taj preting na ovom helikopteru, kao i na onom manjem helikopteru 135 koji smo vidjeli prošle godine, tako i na ovom pilotjene helikopterima Airbus SC-135 i Augusta Bell 212. Njegov kopilot 20 godina letećeg iskustva Dražen Čorić, 2100 sati naleta, piloti i na ovom helikopteru koji vidite, također i na Bellu 206 i na Eurocopteru 135. Bivši je vojni pilot s iskustvom i na Mi-8 i na Mi-171H. U ovakvoj konfiguraciji taj helikopter osim sirene može izletiti na odličite. Završni manevar za današnji nastup helikoptera AV-139, jedan brzinski prolaz, nakon toga zakrok protiv lijevo i povratak na zrakoplovnoj bazi na Lučku.